a date from Friday 29th of November to the 1st of December 2019 for the Beauty and Bridal Fair Christmas and Discount Sales Edition. It's an open market experience covering not only bridal but all your shopping needs for Christmas, from clothing, shoes, cosmetics, food items, decor, kids products, and many more. The Bridal Corner will serve you with all your beauty and bridal needs, from makeup products, African products, cosmetics, event decor and planning, cakes, clothing, and many more. Remember, the date is Friday 29th of November to Sunday 1st of December at the Golden Tulip, Kumasi City, from 8 a.m. to 8 p.m. each day. This event will be interspersed with fun and educative activities including Tuompe emane papa emefa kwadano nkoda na ehwehwe yade mu a yehu se free baby na hi ne free yankwai na ye no opani kwotwe kobo opani mo akwa ba aso opani pachodin fekudu wodu konfirmation visa 47 pe pasha awboa pasha ne kure kofu boa na re ngwara nimbeka 60 years awanyini besro ayo operation ne yare na ye me na ma ye sa pasha oh eja wanya mfie say 46 aduanansia oboa papa pa eja kure eja boa o tambe me no me papa wi ntemti no me ni diti Ela down we do say papa wi ntem na eja de o say yare nti kafra opanidia na ato he na afri bai pacho kromo buhia e de na ato ade be da wi asomsemfo pacho de nyan se me kasa nti maso kese am fanche me yefo no o anya me nkai ahwefo ne tie for so be here Spiritus TV Nhyira 104.5 FM on Facebook and YouTube here Nhyira TV ne nyina betu ehu ye e ho na watie radio no Nhyira 104.5 FM ye nua oso timi nkasa de enya hwe kasa ro krai mind you me ne obabe wo miensa e fa na amama nsa hokron no na ba wo ni hwa no free omfree yaji omtwa nsuo no makangu pacha hey na we drobe ni ana meet no omte kron no na hu na ache no na de mo no ano wan konna beti dwe na dwe no mu onna wo miensa o ye ne ho ade pacha okay me den sa ko hu abusu ade na manya ho ade se asore okay yo ade na zi to aso pacha ene wo miensa na be ma no oba no omnya ko school to mo bewura yes3 no na kra no nya problem bi mi ban asem ntuo bi ba mi ofie enti ho na onua pen fem ka chem say da ofi enku school ye twendrim am sa enso no say na nto ma men so ntimi fem kan kire no bi already no o ma me no ya na oboso entokwanto enti no me fi na me nko na me boku fem ka say fi adna nko school na o ka me say da me oda na okra tuntum pam no na muntuma achi no am sa enso no say enti ya mse abi ari element town to me so me kompa bopa to ko na mka na no bisim se akra no o ma me nkofi na cham ko ekwa mamna ere ma nkra no am sa enti mka chama me se si ade aba no yenhwe ni ntu hana mo se yanko function so bia ere emra nkra no na o me da achi me kan ya ma me mfi na tikodae enti obi a awure ss no anaja oko school nto on say obi ha no sa problem sa ne bae to o school nya no o yare na no ko to hospital dey fan say doctor yare nti o mfre na yakɔhwɛ no o mseye no ma gina no so o school nti o mu yi no o san frɛ say o yare no na me so o nua panyin say onko no ko famla to ba na ka kufi na na say da sa da no sa ba sa nti asemi sua de a na bi sole sa problem de ano di on am call me bi ho no bi chance me call me bi am call na man ka say o ma me we am so ma o ma me so me ba me to snap me no yare emla ntim to call no no say ntim ne call no ana bi san say o ukrum muso no fie no say muso no fedente te wo mu duri me na o say ani nti o ya kwa ma amana du dware ye no o say na akwa ka say fashion up bra obi dim ko baby bosom bi ho oye mpase ono oye malam na osan ya bibiduro aka mo nipa abompa ye pa pempa bo no da se bebi ado ndie da do no se me ba no o nipa se na no onyu obi nyantoko a betimi aka je se de babro beto nchen minti yesa na wanti na sa bro de babro ato nchen ko duru baby babro se yanko hwemwa emfiri nyamfoforo bi aho no kan de no kre na ono no oye
we doctor special doctor. Thank you. What is now happening here? What the one penny? Eja jitum wa hwa teacher ohuma akwachira. Obadu ani so. Sabe mpedisi so fefifu ani. Nani ase anya sama obehu sama. Sama na yamo bi omte say eja na mumua. Nipa wani ase ne dika apros owu a eho de nsuo tai. Etu ta fefe ho. No bo ato omhye o fita. Mesre ure yanku yadim. Why? Look where Naja, Impano, a friend of Casa, Ufi, since I can't see some queer amrede, Mano. That crano, 2 minute bow, there and so ho. I said, one where who, Huntino, not so. And he me one free. And I Sabos, Sadmo, the Balmasia, never put a cent to me. Is there no so na crano, Obano, one is on queer, sad, Amana, Oma, Ham crano, and in crying us on my own side. The better can send a said, yeah, and yet, I'm Pisca Cramon. Neco, on the same minute, or quite doing Lenoir, or my minu, or Brandisuni, bra, beer, I don't see in any womb until a mamma or Palma de a chronic biano, until was Monche and the Umbiano, and a moment called Pisca de Ababe. I'm quiet, and a man of quiet. Or quiet, and so one country into my one of my many friends say. Na nkra me so some element me ma oban buy se on fa akra mla no say me ban buy no me ka se akra no bi si na ha no ma me ka o den san ban nkra me ko bom pe me o me ko bom pe do so nko nti me hu na de ha me ban no se bi sa ho wa me ka nkere me na ja nsumati nti na no no mfa be so me na ono so ma mla fen se nkra no amamna sika me famra na ja me 2.7 me kwan de ba ku twika be man se onta niska wetu na mtuna me 3 million o mse mfa 3 million mra se ambo wanse mo ton kakra na se o mse me mfa nkra nya mra mate me mbako me so frank me o se operation ntino ntimi adwuma bia adwuma di henkram ton to se nkra no betuma bo ase ya daga ntimi ska ma wo mu no am ka se me le bisa takala me from sa ko hospital mo ka me se me hwe nante no minsu na yesa ayi come to abha mpana na ntintama me yefun sira no ha me no ese na ko be bosu na mitwin kwa adwuma nti 20,000 no amfa nkoso so kra ma wo mu so this mean say mo kra no mo ni scan bi asoso mo pa wo san asoso ama ma konta no o de ko so se ka frem ka se me say akonta bi scan kra ma de ko nti bi am ya wo san so so autu na akonta no am kan nti me ko frem ka say ama na dia wo yi ese nkra da chimu bi ahia wo nti nkra na plebo say that's one part of the mu we say one say me an wodin so also maro no sanity enti no e say nkra no why because you see us me fa ho nkra no school no e mo 8 million tema bi o mo wi o ntwe BCV mo 8 million say discount to na je na do adawo mo say fed case yes e ba dia na ja e kan so ati this kan ma wono o bi school no scan ko to ne ma no o ban ka say me say won ntimi ko to ne ma no am from office am this kan ma no say won yere won ko to na yo ko to ne ma no ese nkra no bibi ba wo a nkwa asole nkwa pa bo me ko me pa ba se bibi besi ese me frase mame si nti fa nkra me nkwa asole na sofo nya hu adwuma o se da bi nti bi me kwa asole no sofo ka se akra problem no o ma mo we mfra obae ene nya kwa asole no mame nkra nya be na ha no nkra nyina ne ase wo mu nkra nyina ne ase wo mu na ba cho mu nyina so mo yare okay on man me no de sa problem no how me say be ma no how mo but how mo do so ko be o me say nkra nyina na problem but o ko ba bi o me say nkra nyina na say aka nkra nyina sa aka baako be say am say me mu say on say be say tito mu no na bi sa ba nso je enti be na pa any problem a ade no say ade ni dan so me say me le so me nyani enti sa me unia enti be ma no yare no so ahu sa na e ma no so yare enti hu e ma no yare e je say mpacho e say be ma no kra no be ma no kra am kana so wi be ma no kra no e say o ko be o me say be ma no ne be ma eni wo o me say akra be ma eni wo atu say sole na mama ni abri no esense ho kwa sanete mama no so maka kire wo e say akra na sin e kwa so no e kono o ka kire wo say akra no me ni konkra no na nkwa nya ne wo musa na me pache wo ebra o mu ka sa akra no be mani ho no wo a wa be ma timpi che oba no ebisa ne se akwasi ana akwaku ejina so etimi jina so pache wo se me ko ye no se be on se ni pare kwa nka wo dware akra so so na pa se be be ma timi
enye ni penyina ande encheche akrofo bi taka enti no me mbusa say kofi na wo so no pa obema page wo say da bi so on say ono hu sa ni ohun ba bi adanti no so I'm saying, and what John go John coffee, and now you pigeon say that baby. And so I say, Yamra, no one hold my visa, I'm hobby. I saw the one I'll be there by yes, I saw for no air day. Eh, man, bring me sanity. And if you are now bound so I had then in that film say, Sabe, Obama and Bear manager, also Bear Masano, a do baby, se pressure about so now drinking be down, so no one piano in Supia. And now they are between me, but just a beer, Unya, Sabe, or baby, and two so. Obanse ko say ye ko ro ba ho e wo demo na de chame ansem de bia me kan ya na nkrofo ka say joke me say asofo no bia ba so abrabo nti ka so ko asofo school na apon ho a e da ba ko kese ne awro mo mema ne nyina ho ne apem ma wo no to so pa o to agazi so ya na di sa o mo animu no o mo de koba ti wo sofo akọ obeba be gina so renche wo mpa say wow etu baruka o say ebia bibinti den to me and sorry and me kura so for no friend in crop for you am dia abi drobre no kan sun skasem am kan say yang kan ska me nya ska me say mame brani an ko ne fa ska no yare en kuma wona nkura no ado no ma wo mu no o mu yusu kan say wonya ha me on so asem fo bi ko baabi so and say this me say on nkura nda chi hu hia me sa ka so a o say me hwan nkura no say me say hwan nkura no say and crying since young crying say there oh shame crying down crying there so if you want to come the obia any and one about me shame crying so I'm crying for be by me on so nko be nko say be me kwa so bi me kompa me am don cry kompa bo e fa sen kwa akra problem be nyina me akra problem nyina ona aye me o ma na eh seven periods ai mbaba no 7 periods akwani bu ni sakura nam twa de man sisi yeko na de oba me na kan beto ma no yeko ma so ne ye nuaba amamansa enko twenkobo anti amamansa mo akwa baba Nhyira FM ha ya jaba na uti sante ba se mu yo na uti ya de radiase kofi buadu ukuna o kirebo a wono a wo ma miensa na oba ba mu e friend Dan Ofori ontiapo watwi wani sane sebe wayi mframa boni bedwomu wo so akra wo nta no kra ne yare ne hyeda nye wasem sa na ukunu kampa che wo so no kra be ne o ba se wo se wo yare de be yare ja wase eduru baabia na ne ho no ayese ne akom asi ne so obisa ene nsempi ni ba so de o kare ni so bi ni ba no wanyale papa mi de ni ma na se akura ni wie Jesus o wie Jesus wonya yi enyina yi su bi na ho ana nyama no ukotu to nyama ni bi amizumi tuto obi ni on kon tika na ade to papa yade akura yiko su a no asaba wo to on ko su yade akura yiko su na akura na asaba wo to on ko su ana wo su ko ba bi ye ti ekrim film ndimi ba akura no ko mikuru papa mi da akura na ko mikuru ma ba esi na akura no su no on ko odo na akwa yi nyina so mi yes odo na akwa wo nyina odo no na ma bo so oya wo ni face camera ana mi ni ya an kura wo nsha wo mo ni nyina da me so kura be di do mbe ni nyina da me ija apart from we nu kwa school na wo stay here it was in face camera na mi ni ya and mi ni ka ba na ya ba na wo mo da wo nya shi school na no so wo nko e ti ofo bi e di madam se se ba ni school no so nko wo nyale akwa wo na gina mi chance se onye obi afafa wa bodam school na no so wo nko wongo se egma so so wontu egu na o se woda waso woda o taso so da no okra tuntum pam no na baba me ba so oba so da ya so okra tuntum pam na waka kire wa ande baba nye da masa e ba no wo mo da o wanka se obara bodam nkadam na wo se me bana ya krakra me ba de na chabe akra e wo pie wa ya krakra papa mi ko ni mi bi ha na agina de bi a ka so de mbaba mi bi ha mi ti na agina ka so mo de mbaba ha ama o so mo ba from follow ya ama me mo cheska ama mi wa o bi so fu nyina ho apart from the ka so be ko wo odi no ko sina fra na nkon
akora na nkɔ school tiri hɔ no so ba akora no bɛdidi so ba yɛ de nya na sam mienu na aka no so baako na otu bi ama no 150,000 for school so bɛdidi so ba yɛ de ni nyina ada me so ɔno nya na sam panyin so ɔbro 20 years ɔma de bi ɔma ni 2 cities na otu bi ɔma ni 10 cities wosu adwuma so ni nyina anya na da bi ɔma sɛ 2 cities you are okay da bi ɔma 2 cities da bi apanyin no wo mu no e se mi ma me yale ne na ye de no ko so to mi bam na akɔtena no wonne e se ko twa ne na nkanya ta na wo ne akora na kasa o da bi ɔma ni 2 cities na wo tu bi ɔma akora ni 10 cities yo ma me say oba no a kana asɛm gyina wo nkyɛn fama ne ne kasa Krekofi man kan se se odi mi ka ko hebo otimi hebo nyina da awurade ni furu ni no de ha na adwen a ni wode me aba nsira ho na nsem wora papa ni sika bedi ni ho ye twio na ye tino ye nte kan ye se ni nipa ni sika bedi wo mi sika mu tere na ta na nkora na obi ade wo mu 100,000 so let na ye ma bi sa na mi sika tere na ta no ko fo na busia fo no kan wo nipa nan ana mo ba ni so sa de ntina ba yi sika tere na ta ana mi tire nse mu nyina ta na dance ni mi se kura na kopi ba asem ne ti anka ma anya de anka ma ni na sika ni na amba nti ba pa ni ya ha mi kuna odi mi aba ho ni mi so ba man kura ni sika so ba ye den nyama sam ni nko bi sana hwe nti ya ha papa na odi mi aba ni sika ho da be ba to maame ufie boso bo ho ni ba so mi fie boku ni ho so ni fie boso ho ufie de na mbisa da ni ba so mi fie boso ho ni jizi so mi fie boso ho na momfa akora no enkoi amamre bia ana amane bia ema no ovoso no so da mi ba so o ka so mi mfa akora no nko no ye se afiri mi fie no me de akora no koi amamre a wo se ma me koi ma ni bia me de no ko me de ma nko kan tra me ma me se me de mi kun ja akora na ko ba bi ni ye se afiri mi fie me de ma nko kasa yo na so nko kasa ma me se me ba no bi ni me de ha akora no ye da akora no ko suma no aso janya be si da kwa nko so na sa janya be si enti mi se bia me so na mi nko fie enti bia se mi nko fie enti na ma kwa no ye sa na ti mi de na ba ma me pacha ma mi so ase waka bibi e wa ha wo se unko fie enti na ma akora re ye sei sa no mi ku ne ka se ye se mi nko fie ani enti na mi fie ofo ne ye me ma ne sa enti mi nfa akora no nko na o ma mi ken sa na mi ndi bi kan na me ko eti ukwaro ede na okoye ma akora na ede bra na akobọ fa akora ho bra akoye no mi ba so sa me wo so snap ma me ama mi so mi ko ma me mi chesire nsel mu nya cha akora no won ko ski ene ade ade nti won fa amamle bi wo so di ko yie bia no fa nko yede won fa nko yi na me ba ne de enti mi ko ski ba ya nyina ta na ade ane ti na me pa chewo mame oba no watimi ne adidi nkomo abisa nse wotimi brem da me ba san papa na ka kire me e be ma timi gina so papa na ka kire me na me bisa akra no wo se ayi timi bitu ta me ba san brem a ya ne mu odin uradia kadama papa se ebi wo ha bremu a o so ma mintie na wo yedi ebi wo ha bremu a na ise socks ball no ene bi so ebi wo ha bremu a tise socks ball na tie atwum ene bi so wo ha brem sa etise kakumba o ba de bremu a tise mo ko pa ko fimra me ako le ko hebo ko tra ko fimra me eti otimi e bibia mi ba so se na ja so ba ne onyale da mi fa so mi ba no onyale school no so onko anyame maame ya de na ko su menje e se na ye twa ne nanya ka mi ame de akora ne beba o de me ba ho ne de akora na ba me dance pa so beba why to the ye fan community ha why so beba nko ade community ha why
I didn't no 20 years in no man is 2 cities. The man for one cover, you won't add him back over. You won't add him back over. Talk on crown baby. If you turn a yes and that, you check a ten in Nipa. Policy a ten in Nipa, the devil be a ten in Nipa. Those will be canteen, I mean, no. Will be canteen, and I mean, what is a man if I let me cost a fan. I do not so mammy fine. And to me, back you know. Men on the banner, and I say, I'll call that man and say, I'm no cutting. No, I don't know any. I was also called one of my bosses, was in the most. And I'm so bossy to them from Mr. Uncle Boston. Hello. Minaba. Ah, Julia, I want to ask me what the men are meaning. Kafra would also be by who anymore. Yo. No Becca said you producer no Becca said that also but I catch you. Let me mammy, you mammy, it did not make your sister. Women done you be channel. And Yame, mammy. Would a Dabinya baby away. Mate, a mamma said Dabinya baby away. We are in Uncle. Kafra. No hope at still in the sky. Kay. No hope at still in the sky. When we saw a Jimmy for me, my Jimmy and me, my come on, what would you mean? Coincidence. Now, who bet true, son, I wouldn't. King. You come with some day when I make up an uncle for a woman. Now, men are woman, uncle for a bit of a foot yet. Into no appear piano coin. And pay me born me one o'clock. And pay me born me 1 o'clock. And I'm watching you for nominum, there's your name. Mammy bump, I got a mammy brace. You know, go on a better me brand of sort. It's not office I'm call you in Sudan. Madame support that. I don't support the break or be and some will be a baby more dance here. The young man will cry back. Somebody will no be until or give me coin stand. What will you be until? One part of one top dress, one to be beer. Oh, but I tell me. You don't go to a person in San Juan. I go to only now. What your man is 150,000. I can't know there's a 30 you know, can be post to 3 cities. Which will try what your cities for 5 cities, 2 cities. Now, I say that I can't see an open me come 1 year down, a man. Okay. Hello. Hello, what did you say? Hello. What did you say? Hello. Over the bar, on gas video so. Yeah, I know my meaning. I say, Quasi Bodu. What you're so home, but you was sad. Go be so also a bar. Now, I didn't know Obanyari and also Yari. I'm say, or more damn, my boy. Yeah, na yet, I could be I see. To me, and your back. Number 2, Medica besides Obano. Why, yes, and Chenibia Chess on Tiapo. And I say, I now me see. Oko baby, aha. Ananti, maybe about one yali. Maybe my one casa, Mammy come there. Mammy come there. Massa, who got a princess mafia, and your hand, and we are in your bay for fear near quite one some. And the motive here, you could fast our oh, Pekaka Draco, and Fanco Grammar Fee, what him to the back when you don't pay. Massa, Yakasa, Miancasa. Obanyali had never seen Soyali. A dear partner, how dear century, and a bed dead is a dead is Obanyari. Make a say, make us always on one Casano, when so on no mamino, a call mamma and then a call or Buono, as ever and a mankind. Now, no, I don't know, Yali. Massa, I'm son, new school 71, and then I'm say Aquan Berry. Suddenly, if you are Bukun school. Doesn't know my own I could be one. Okay, I say, I chat. I can't say. Fasting. I a child a boy. Listen. Why confused? Ojan, children, I don't know I'm in a choir. I could be one. Son and a pancatcher, or we can with children. No, your child, Mavi. And I can't charge answer it as Obayali. Send on our question, me, and be a concern,
me pese say akra no be da chime dey e be sie na akra be to ko school and so me can me yan so answer onyane dia se ne agem me peniye akura keka se be ma bo adwuma mu ne be ma mu den no na hwetachi kwade brempa ntimi nyina ho eto se knockout no beti pay also said oh already atia for any other for sabe yanko Prophet Joshua ne nchen ene me nkrofo mba ya no mu yadwuma no omu nyina adwane ti aka Prophet Joshua nko na yene no antwetwe enkomo prof yakofi se tie nu ya semya na chese obese oboa ne ba no free hunhun be nhye so ase na oni o maame adwene nya baako o maame so meti asem no maame confirm say omukro omukọ ye ho ane mebezo atase o de snap ko sakra no enyale hwe ha no o de snap ko akọ dey snap ko ye dey na je say sunsum ne ma ha akọ papa ne kan no maame no kwa ogitum amudi e kire ko ye ho ade papa no so Cambridge bi say saade na ma akọ no ntumi nko school metie maame asem ne ban school sem de enye den emfa ne ho maami papa yensu school sam ne hia no akoni maria pa eja enyeje hu bajo o ka so bi anka bi na anka wose papa ne maami na aka bom na ye ped kodi a ha akola ne ntia won pese be ko school na anka ye boa no ema ne ko school papa nso metie woni ma asem yi aze mi nim asore particular kwa asore be na woko assemblies na osan nante so kan pacho na yese bia mna nse be kwa bia be kwa on se be ade ba na atunya agedimu okay but say am pass to me be how bana empire ba be se kra no so fu bi na ana hwe say me tell no maso say twa odwan bi odwan de yamse mi na metwo ono ma me ko ba bi no ono ma me ko ba bi no ka me say o me say asa ankra nyina na adna se ne o me so me yesa na yes can you see say yebre na eja chiri ase adi a show so power hu da akran ti fi ha me pa enem nyina gu school mu akran fi ot na how ana hu me ha akran na da fi akran ti no akran ma de no hu sa de mo so me sani na se ni adaso ma so akran ma ode na ntibre o fe so re school ss mu no na sa de ha no kwa na okra tuntum na pa mo na okra tuntum na so ma minim akran so ka to ma me na o maame ne na naji atum se me bi ofie ho so mo ye o se be bi se maame ro se no kre ne barka che se o kra tuntum pam enti kofi there's ye be hwemu no kre wo so ati ase okay na hwe se o kra tuntum bi na pa makole se ya be sem se busum ofie ho na ha kola no ana na ye hu nti tumi ko dia mo friend chi sa no me manede ne ho di wa na obekasa na ti we bom pa tumi ko dia mo friend chi yi ne ho di se wakra cha mo fra no se ya be sama na se ya bosom sama Erade maye hu ne sisi ya busano papa no wato won sei edu afia okofie busano na ne fia no no wana ewani monyam te se ne ba no ne mani nyina no busanso ne fia mpagya ya wo ho no papa wo fie hot sen fie ho din Ozo fie din okay tumi ya ha kona ne free papa fie na mama fie edu papa na achi o okun ne se din achi ona mo nyina busano ne nsem nyina soja tibi bien won mo ben ona ni manyina ndi wankasa wo fie din no di bochi ne di manachi they say the whole na kotene akofa oba ne side zo wo di kan check wo fie hwansa so ahono and then I say to me ko ha bofra ne hwane fie ne frɛ ne pesi hu no say to me ne frɛ he fa me enkonwa me wo papa ne fie wo de busa no o so ne to no busa o fie enkonwa ho ntene ha oba no hintasem bi oba ne maame side hintasem bi eno de mentimi nkan wa me se akra menya sasumdie na ko school no ene kwani hintasem bi wo yere ne maame echi ho side eno de mentimi nkan ha ento wo de dekodi pamo ba ne mane nko school no eno de me emfa me ho eno aso ba ne be ko school ne hia me asa
Kofi so ati ase. Mati. Aha, nti eno anu. Fa no baro to dwana fe yem fa frefo kakra. No money is 020 42 30 009 020 42 30 009 0540 44 70 00 0540 44 70 00 0540 44 70 00 wa atwema twede basofo line also call twede obesi wo Joshua Junction Shannon say ochna metanase na emergency counseling if you ada so ye empire bokese ochna ba ha na se bibi hia wa be hunu me a na se nhwembu ha be ya ma hunu ni sibre na ya ma ho akwanche so ma wa frem kofi Odifo enkwe na yenkofa afrefo 03-220-835-81-835-82-85-83 na makwala Ishmael ana oye producer our office wakre ne papa adwada etwam Ishmael kafra papa oya akwala pa mani edina chipa Nhyira Ewiase VIP bus yesu dia ene nabusuafo ene nadrabafo nyina ye chiamo ne ma eye fire asamwa omono ene Douglas ne yire maame Emilia Mponsa mafo eke enye no ene abusu nyina chiamo afi adoye no ye kɔ yandi ena ye kɔ adoye no Nhyira Ewiase nyame ebehiraw na nyame nhiraw na nyame ehiraw papa a enya zegetoa o sense be no way wo eye be kwai eja sei encha kese enkoma pa we lutu agent ejamadu asu total filling station manager awla Pusada hotel ne hwe ani mu ha ye papa yi ade ai ha no ni o achinchire Jima Ankwana Big Bernard Amwania nidi ehu ehia no small mind kinkenso eba eno ekuase wa na anu ne ekojare kwae oye ewisi afoforo mokore dwuma mo cheniska big eteu no kreto do unimfe mama Esther so ebe di da ma me man free na yami aduma Saturday o yen e sa for pankro no go man school park o di me kwa ku announcement yanko eteu Abranche no efe na yeboa no na akofra no hoto no so because o she kan bi awo na o ye nipa o sa ya kunya bi leze bibi o tese papa no timi boa no ma na hoto no why ye da se nyaminsha Bernard hello obi champion brofin abobo ya droba mo how is what wusu be fa kwasi buafo esi abobo ya so fra mawurade hunu mu an obo anso odaye ya we go there be am ya ben pass ho ben pa wo UK we dey what brand new every UK profit we dey abobo ya be we said kai still we got them number 1 me yo go vie eh ana e ma mi we dey ro ya kakro so one friend wo si akolai ejira wonkai aba mutem kofi mo ko mame kofi ko yabo na je be obi a enko yakra no otimi enko yabo mane eh gana wa se bo do bi a yema ne kura no nyadwuma onya obi me nya kofi hambo me chanwa de makra ne de nchiara ya do so hello Fara city boy be pass yanko mo me da wa sinyanko pon chira wata yo yanko yo Fara we de madaruma ebe sere se mo we nya ade a mo muntimi enye na shofu Joshua show hodie ba biawu ntiminim se
inshallah nyankopɔ tuminti ne ho beto nti mombo na da Atabil Allahu Akbar. Hello. Abani. Go bi chance. Ne bon bi. Empom de nkrante ne akusie nko ahonamu bɔkɔ. Open ye boma ba se ni jumede fa dan dan nyina modi mai. You go vi. Na kaka me kan say me papa no ne nkasa mbe de maintenance. So, why say no oba ne ka bibi say. De no hwehwen say kode be mai beba e nhyira no nya ho ana nyankopon so aka na koma se mo mfa ne mba na say ne ya papa no awo so no no ade no ho abade a ene praise the Lord. Mama management mama management poko ayemle na se de papa ne kika nyina che se eye huru da se na papa ne kan ne nsem ni sisi so mame etime de me ka me nko de a ko no nsamla biom me da se yeah that's go fi hello udini baby akase frebiria esha jama pabre hey that way poko na wo se nyame adom jess ho ye ba chai you might be rich pacha jumonde da bia me fresho me nyamuta na nyame pacha we na wanyan rich ye bre nu swanti we kare kan wasam anko awi ne ekọ rich pacha yambesa papa ne bane yale man ye de intimi to ne suku te proviso me da waspaso ohwehwe mu hu ba bia free that's it yo that's a rich hello Kofi Jima anko wo fire wo fin so adaja Ofa Kofi so kakra me kan say se abedi sofu Joshua betwa nanim enti abetwa sofu Joshua ni mudie emwa bia sofu Joshua so ebetumi aboa ama asumpia ba bia no omwa na asumpia mra Ofa Kofi nyamenka no that's a pa of ya hello Ofa Kofi udini baby akase free Papa chokwami amwakoni incoming assembly na papa okutwi Ofa kakra me ken na se mi abe ma no ebe amofo ba ni wi ma mi wi ni se ma no se bi prejudice na nkan se mbulukum izen ke yesu atenya no se so na ke ebunu kon ensem ha no na mi na se papa no ma mi ti mu se wi no na nkan se bi enya ado mi izen ke bi an ko kan se bi ba kufi mo mo na bi an ka ya de na ya ha le ba no mo yin firi ho bo ta kana no bo so gbagba ita se bi wo ho bo ba ko fi mi enyi papa na chi na se papa so so obetimi aye bia mo abetimi agu ma ba bia no e ha kwa na ya na mo an me da se yeah that's a for atwa to hello Ofa Kofi udini baby akase free Ofa Kofi acho wo pa si ni the great bambata we am asese oh bambata na wa hata mre na wi Ofa ma hata wi but aso hey Meridie e non se ni emire hine no ede papa Ofa nyago yo bambata ntia na me de mabusia foni na nti papa na samo a o kana Ofa na mi ntaka emre na emuotia nti yemfa no nketia mu papa na samo a o kana agise maame na ene akwala na ba ansa na ya te omo asem na omo kana se Ofa enya abose na papa no ene maame no ene akwala no omo mra ansa na ya timi aka asem ni bebe na Ofa wo be bai so ya mo ase hawo ta ayi to no ba ta mo na so awie ti neso wankasa ne da Ofa Yahua ensha sabre yedo fredman no ebesia na me ka se asable mena me de mensasha ase okokofi ase a yakubu isifu tomano no friend striker eya himbubrum ana hebrono mu electoral area tomano sana akwasi agei ono so agina ewo nwa ase tomano asem yankroma tomano dwetia eminu akwame agei aka kamfu yahua oronso tomano na watu ama kofidi akwa ewo south intereso kofidi akwa oronso tomano ena mo fa ase ba ko so stand ya bripo ye friend e champon montomano ko santa wo ka ba dia ka santa se me ato ama na ma nti ko santa minim se enche obeba ena asukwanso extension also prophet kinse Jemfi onua bema also stand ya montomano wate na ye nyina ye beboa na djubade nyina konkai wo ko sene agya so a makwada Kennedy woro so stand montoma Kennedy na ye de nyansa na enim de na ye den beta na chi na watumi abu
senior Jamai no na bibia tumi akọ enkai babata dodo afro tija na state wo magazine na udi ujuma alternator any status there masa obiara ho betumi no we correct na best magazine ya chiao kwabra nyamsem nso wa no manye opposite wa na autonto ne makwabra bia wo yam cheo sofi ma opamprona one Holy Spirit asafo manyina ubediska o Spain na me offer say me dofo pa madie nyina abuajewa anti abuajewa AK Achiba wonso o askore sanom kan askore eho na o enchagese enkoma odifo Kofi fa odomba no ene akira kwa no ese tudwa bio na fe yenya kwai yo Kofi ye papa yon kana komantu ne yem bibia be yi ne ba na ho baton Kofi konadu so jia wo ka konadu abawa fefe bi na na dwum kana one mo ba ha fefe bi tuntum kradu makaro correct o be correct me judi so ho de ye ni pedru ha odo for minua be ma be fer kwadwo David Akumani no opama se de Italy na Germany na ote so won ne ma omo nyina omo tie me life omo etie nya sanketo akra kwadwo David Akumani minua be ma nyankopon enka ho pa kwadwo yanko Ayengo. See, no money is 020 42 30 009 020 42 30 009 0540 44 70 00 0540 44 7000 body try to 0540 44 7000 atwema twede oba sofola na afaka also ko twede obesi wo Joshua Junction ebua kwanso obenya taxi wo osise mo osi twede kilometer station wo Saturday drivers for say one shot suffer Joshua so am bachro ochina na pa emergency counseling na watch na revival fiada mpa bakase o kwesiada nso na ye bo ya fi afore Kofi ya da nyame ase wie so da wa CP nyankopo enhira pa sabre ya de dwumadie no ba wie na ye nuanom sports for no aba abeto so na producer sports for my yenye ya fa ko ya so ya chia kakra sabre ba so na for na to santre odi fa ka se o ti onwumre osofu cash so onwumre ya chia pa osofu pa ya so asuebo sister na ya USA o free asuebo star ya o chia o ti onema babla bones wo Denmark na Deke Thomas one the Mavis o Spain Church of Pentecost anti agame so number 1 bi ni ba bia so wa asuebo and now so for cash and so on tribo me ma me yaji wa ko de o mpasa so kodwo fodwo menua kodwo wa twema manhia abaden de so da no ho a wono yere ho na mokọ asore kodwo bi chia mo pa Kofi ya me ya do ba kira de se full time nana otutu na otutu real estate ewo aboa so erenton so enfifo ba bia police barrier no no ya to fa pemene afasuo atwa ho kama perifo de ton sa so lisi enkrata bi biada krado ko na koto asase papa na bibia entumi enko enkai sabre Champions League na do ho na minim commentator obeba so bi ama se ben na adwuma no be go de mabu ponkrofo dia sa ne pa ewa ha buafo This is St. Ben Jewelry. We are located in Kumasi. We have 2 shops, one at Edum, one at Amokom. The Edum one is on the top of Stanbic Bank. When you get to Edum, Prempeh the 2nd Street, and Amokom one also is behind Children's Park. We are into jewelry. We do all kinds of jewelry. We have engagement rings, we have wedding rings, we have fancy rings, we have bracelet, we have anklet, we have every kind of jewelry that you want. We have watches, we have bangles. We do remolding and we do repairs as well.
And our products, we believe that we have gold in Ghana. So we use gold for our products. We have white gold, we have rose gold, we have yellow gold, and then we do silver also. So all the jewelry that I'm talking about, we can get all in white gold, yellow gold, rose gold, or silver. When you come to St. Ben Jewelry, because we have been in the system for 2 decades now, we know what we are about in terms of jewelry. We are the this year Asante Region Award, Excellence Business Award. We won it because we are doing a good job. At St. Ben Jewelry, if you don't have the money in bulk, when you come, we can give you a flexible payment terms where we can spread it for you to pay all the amount. St. Ben Jewelry, we do quality jewelry. In our jewelry, you can use it to bath, you can use it to wash, you can do everything with it. We will not give you 10 years, we will not give you 20 years. What we say that you can use it as long as you live. Our jewelry is a quality jewelry. At St. Ben Jewelry, just dream it, and it will be done. When you need us, you can call us on 0244 284122, 0244 284122, or 03220 96733. At St. Ben Jewelry, just dream it. This year we are part of Love FM Bridal Fair, starting on 29th November to 1st December. Pass by and come and see some of our products. A chance to be born at trash here. Yeah, she and the best.